bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ko Kabuga Felicien agomba kuryoza urupfu rw'umusore w'umunyakenya wapfuye mu buryo bw'amayobera agerageza gutanga amakuru ku ifatwa rya Kabuga Felicien ubwo yari muri Kenya. Kabuga agomba kuryozwa urupfu rw'umuhungu wanjye. Ni amagambo ya Lydia Wangui umaze imyaka 17 mu bubabare bwo kubura umwana we William Mwaura Muhune wapfuye mu buryo bw'amayobera ubwo yari mu bikorwa byo gufasha FBI guta muri yombi Kabuga wari warahungiye muri Kenya. Muhune yari umucuruzi ndetse akora umwuga w'itangazamakuru, akaba umwe mu bantu bari bazi neza ko Kabuga aherereye muri Kenya. Yaje guha amakuru FBI mu mwaka wa 2003 igihe yatangiriye ibikorwa byo kumuhiga, ariko bikarangira uyu musore yicwa. Muhune yaje kwicwa mu rugo rw'i Nairobi mu buryo butasobanutse, ariko bivugwa ko byari bifitanye isano aho bihuriye n'amakuru yatanze kuri Kabuga. Umuryango we wongeye kwiruhutsa nyuma y'aho umenye ko Kabuga yatawe muri yombi, aho uvuga ko ari we watumye umwana w'abapfa. Ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kenya byasuye Wangui ubyara William Mwaura Muhune aho atuye mu gace ka Nyeri ahitwa mu Rugoro. Inkuru y'uko Kabuga yafashwe yayakirije yombi, ariko imusigira ibyishimo ku ruhande rumwe n'akababaro kuko uwo mugabo ari we watumye umuhungu wapfa. Agira ati, sinashoboraga kubyakira ubwo numvaga ko yafashwe, ariko ibikomere biracyari bishya mu mutima wanjye. Narababaye igihe kinini kandi ndacyumva ububabare bwo kuba narashyinguye umuhungu wanjye. Ubu harageze ko nawe Kabuga ababara. Uyu mubyeyi n'umuryango we mu myaka 17 ishize bagerageje ibishoboka byose bashakisha ubutabera ku bw'urupfu rw'umwana wabo, ariko nta n'umwe wabafashije. Bigera n'aho biyambaza imiryango mpuzamahanga. Byageze n'aho bitabaza urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa ICC rukorera irahe mu Buholandi, ariko nta butabera barabona. Ni urugendo bavuga ko rwuzuye ububabare, ibinyoma n'ubugambanyi. Se wa Muhune yari umupolisi, ariko yapfuye mu mwaka wa 2013. Kugeza ku munsi yashiriyemo umwuka, ntiyigeze na rimwe atinyuka kubaza bagenzi be n'abamukuriye uburyo umuhungu we yapfuye. Ku itariki ya 13 Gashyantare 2003, abapolisi bashinzwe iperereza muri polisi ya Kenya basuye urugo rw'uyu mubyeyi, bagenda bamushiriye inkuru ibabaje y'uko umuhungu we yapfuye. Bavugaga ko Muhune yapfuye abuze umwuka kubera uburozi bwa monoxide de carbone, ariko umuryango ntiwigeze ubyemera kuko uvuga ko ari ikinyoma cya mbere wahawe ku rupfu rw'umuhungu wabo. Wangui agira ati, ubwo twajaga mu rugo rwe ruri ahitwa Karen, ntabwo bigeze bemera ko twinjira mu nzu, ariko nasabye ko bandeka nkareba ubwanjye aho yapfiriye. Bari bamaze gukuraho umurambo. Yibuka ko yabonye ahantu abantu bagiye bakandagira hari amaraso ku ruganiriro rw'iyo nzu, ndetse n'ibikoresho by'umwana we binyanyagiye hasi. Ngo polisi bwa mbere yari yababwiye ko umurambo we wasanzwe kuri matora watutubikanye kubera ibyunzwe. Mu cyumba cy'abashitsi mu nzu Muhune yabagamo, ngo byagaragaye ko ibyo polisi yitaga ibyunzwe ahubwo byari amaraso. Agira ati, hari amaraso menshi hasi ndetse n'igitanda cyari cyavunitse. Icyo ngerageza gutekereza ni uburyo umuhungu wanjye yapfuye urupfu rubabaje. Umuvandimwe wa Muhune, Josephat Mureithi, ni umwe mu barebye umurambo we ubwo wari mu buruhukiro bw'ibitaro.
ngo isura ye yari yangiritse bikomeye ku buryo yakekaga ko yatwitswe na acide. Murayisi yakomeje gushakisha uko haboneka ubutabera bw'umuvandimwe we, ndetse yumva ko ifatwa rya Kabuga risobanuye byinshi nubwo ridateze gutuma umuryango we uhagarara mu gushakisha ukuri. Nubwo n'ubu aracyatewe ubwoba no kuba hari abantu ba hafi ya Kabuga bamugirira nabi. Agira ati yewe n'abanyamakuru bagerageje kubaza ibibazo ku rupfu rw'umuvandimwe wacu batewe ubwoba. Hari ibaruwa twabonye ubwo twimuraga ibintu bye yamuteraga ubwoba ko tuzicwa umwe ku wundi. Twakomeje kuba mu bwoba kuko abantu bakorana na Kabuga ari benshi. Murayisi yandikiye ICC ndetse ubu arashaka ko dosiye y'urupfu rw'umuvandimwe we ikorwaho iperereza n'urukiko akaba ari rwo ruburanisha Kabuga. Agira ati nandikiye ICC hanyuma bavuze ko ikirego bazakibika kugeza igihe ibimenyetso bishya bigaragariye. Ubu ni igihe cyo kukirebaho. Nubwo Kabuga ataburanishwa abazwa ku ruhare rwe mu rupfu rwa Muhune, umuryango we wizeye ko ICC izabaho ubutabera bamaze igihe kinini bategereje. Wangoyi umubyeyi wa Muhune ngo yifuza kuba yajyana Kabuga kumva umuhungu we kugira ngo amwibutse ububabare yabateye. Agira ati Kabuga yanteye ububabare bwinshi, ndashaka ko amenya ko azabyishyura, kandi nzi abandi bantu yateye ububabare bafite inkuru zabo zo kubara. Ngaye nguko ibya Kabuga bikomeje kuba birebire. Niki kizasoza iyi nkubiri? Ni ukubitega amaso igihe kizabisobanura. Turabibutsa gukora subscribe ku batarabikora. Naho utaha. Bye bye.